Mara nyingi sababu hatujaishi yale maono na zile ndoto hatujazifikia ni kwa sababu Mungu kwa rehema zake anaona bado hatujawa tayari kuzistahimili na kustahimili ule wingi wa baraka ambazo anataka kuachilia kwenye maisha yetu. Kwa katika vitu vya msingi ni kuhakikisha una msingi mzuri wa kiroho na wa kiufahamu, ili kwamba maisha na lolote, baraka na mali na fedha zitakapoongezeka au zitakapopungua, zisikutoe kwenye mstari. Watu wengi wanafikiria changamoto pekee ndo zinaweza kuwafanya watu waende mbali na Mungu, lakini maongezeko, baraka, kibali, fedha, mali zinapokuja kwa haraka na zisipokuwa na msingi, zinaweza zikaharibu leo.